Mũthenya-ini wa kiumia kĩhĩtũku mbũtũ ya ateti ya mwahũri ũnyitaga mbaru munini wa mutongoria wa bũrũri Dr William Ruto ĩrarĩ gĩcigo-inĩ kĩa Bahati kaunti ya Naikuru kũrĩ igũrũ rĩa ũmwathi wa kura cia gĩthurano kĩa mwaka wa 2022 mararĩ na igongona rĩa kũhingũra ceceni njeru ya borithi ya Lanet na ĩrĩa yakĩtwo kũhĩtũkĩra kĩgĩna kĩa ũkũria wa matũũra kĩa Bahati. Idi mathaa manini thutha wa uhinguri uyu gũtabanio nĩ munini wa mutongoria wa bũrũri, maadiko marĩa marĩ nĩ matharirio ũndũ ũyũ ũkĩrehe wĩkũanĩri gatagatĩ ka ateti na maabitha a ugitiri, kũrĩa ũmũthĩ kamĩtĩ ya ugitiri gĩtaru-ini kĩa Rift Valley rungu rwa mũikarĩri gĩtĩ George Natembeya ikĩeherania na gĩiko gĩkĩ kiuga ũthuthuria nĩ wambĩkĩtwo. Mara nyingi ratiba ya deputy president huwa tunapewa kama anakuja bonde la ufa. Kuna watu wake wanatumia ratiba yake, atakuwa hapa kwa minajili ya kuweka usalama, na hivyo ndio tunafanya. Lakini ile ya Jumamosi ilitushtua kidogo, maana haikuwa ni kuweka usalama, lakini alikuwa anakuja kuzindua project ambayo iko directly chini yetu ya polisi, na hatukuwa na habari, so it was a very awkward moment, na ni kama nobody was invited. Akiaria wabici-ini yake hamwe na atongoria angĩ a honge cia ugitiri gĩtaru-ini kĩa Rift Valley, mũtabarĩri wa mihang'o ya thirikari na gĩtaru-ini gĩkĩ George Natembeya augĩte thengia ũthuthuria kwambĩkwo uhinguri wa nyũmba ĩno ndwarũmĩrĩire mitaratara ya ugitiri. Maofisa wetu walikuwa pale, walikuwa wameenda kumlinda deputy president, hakuwa wameenda pale kupokea police station. We have to be very clear about this. Those roles were completely different. Kama ingekuwa kwamba ni station inakuwa handed over kwetu, ni regional police commander angekuwa pale. Kama hayuko kulikuwa na county police commander, kama hayuko kulikuwa na OCPD. So kama kulikuwa na OCPD pale, mnasema there was a senior police officer, was that station handed over to him? You guys were there. Baada ya kufunguliwa hii kitu ilikuwa handed over to who? Natembeya nĩ okĩrĩire mũtugo wa gũkuruhania ũgitĩri na ũteti, akiuga na kũhana ũguo nyũmba ĩno nĩ gũkorwo ĩkĩhingũrwo werũ ona mitaratara mĩkinyanĩru ya ũgitĩri yarĩkia kwarĩrwo. Na watu wakaanza kuleta mambo ya matusi na kutukanana kwa social media. As government we are not interested in those shenanigans. Na mjue kwamba if you build a government project, unajenga mradi kama huo, na unasahau the overall objective ya mradi ni nini, because objective ya mradi ni kuleta usalama karibu na wananchi. Ukiweka kwa kwamba unataka kuchukua political capital over and above everything else, inaanza kuleta these challenges. Ihinda-inĩ rĩu Natembeya nĩ okĩrĩire ambunge arĩa mokĩrĩire minister wa ũgitĩri wa thĩinĩ Dr Fred Matiang'i hĩndĩ ya ũhingũri wa ceceni ĩno. Mĩario ĩno makĩria ĩgĩkũmithio nĩ mũmbunge wa Naikuru ithũĩro Samuel Arama. Badala waulize Uhuru Muigai Kenyatta ni kwa nini ulipeana kazi ya deputy president. Sasa kazi yao ni kuongea Matiang'i kuanzia asubuhi mpaka saa za jioni na kusema all man of bad things. CS for interior ni mtu wako na maneno mingi sana, ni mtu anaheshimika. Uhuru Kenyatta angeweka Matiang'i pale kama alikuwa anajua is responsible. Ukiona ilikuwa inaharakishwa tu, tafuta kama kuna mradi yote hapo, this local guys anakimbia hata kupeleka DP hapa, anataka kumpeleka hapa. And you know, if we do that, what will stop me from building a police station in my own house, my own residence? Then naleta DP anakuja kuifungua, tutaweka askari hapo. Girifote Kameme TV kuma kaunti ya Naikuru, rĩtwa rĩakwa nĩ Wang'ombe wa Maina.